Tukambĩrĩria na kaunti ya Laikipia kuria onjoria muciini wa Karada Malmanet ni matetete kumana na kiara gia giko kiria ki mwena ucio kuona gikoretwo gigiteo giko nginyagia gia thibitari. Onjoria amaugite kiara kiu kiri hakuhi na micii yao undu uria ni ugwati kuri ciana nini kuona ni ithiaga guthakira kiara-ini kiu. Ici ciothe muraciona haha gutire handu ci ha kuigwo tiga ni haha iguru nikio nginya ciana iroka ikarogota indo ici ikarogota condoms ikarogota mashufa mama njohi condom ici maracoka makahua mecirite ni balloon tondu mwana ndoyo rio na kuo mwena wa Kirinyaga ekwirwo tatoria kurerikana makoretwo magithenia aikari ni matwireirwo kuragwo ni igoti ria Kiruguya. Atatu aya ni arume eri na mutumia umwe matwireirwo kioho kiu ni mucirithania Eric Wabu thutha wa kunyitikana na mahitia ma wici wa kiahinya. Tukirongoreria kaunti ya Naikuru gicigo kia Mohoro makiria ma family 15 kuma Elbagon nitigitwo na kigiriko thutha wa kuhamurithio kimahitia ni kambuni imwe ya gutaha indo iria rokete na batoni ya nyanake na gutiga indo cia makiri ma mbeca ithukangitio. Kaongaonga kwetu akatuambia tuanze kutoa vitu, tukashindwa tunatoa vitu ya nini na hakuna notice ambayo tuko nayo. Dakika kidogo kabla tuanze kutoa vitu, vijana wakiwa msombio na OCS wameanza kubomoa nyumba ya kwanza hapa, nyumba ya pili wakaingilia katikati. Tulipo vitu zetu zenye zimeharibika na zenye wamebomolea huko kwa nyumba. Mwene mugunda ucio ni ugite ni guthii igoti-ini guthitanga kambuni iyo ya gutaha indo kuona mugunda wake ndurari na nduri wa kurwo na ngucanio. Turi kaunti-ini ya Naikuru andu 8 ni maikirio ngono hindi ya mururungano wa kumenereria thirikari ya mwena ucio ni undu wa kwaga kumatungatira wega. Mama zetu wataambiwa funge hizo makazi zao ndogo ndogo zenye wanategemea na watoto hapo. So tunataka hizo mitaro zifunguliwe juu wamekuwa kitu neglect kabisa. Wanatukataa na kwambia mtaro zimejaa takataka, watu wanakufa kwa kipindupindu. Mururungano ucio gutafanagio ni ikari a itura ria Bondeni magikumithia thirikari ya Kinyanjui makiuga ni yagite kurumbuia utheru mwena ucio. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Ndahira Wanjeri.